Ka tuku whakamoemeti mo te whare whakawhānau pēpi hau ki te taone. We've used vibrational energy to remove any unwanted elements, and only the feminine essence can do that, because we are the givers of life. He nui ngā tamariki ka whānau mai ki tēnei ao ia te tau. Ko te whare hau hei whakawhānau pēpi ko Kurawaka Waipapa. Ko te whakapai ka whānau mai ko 1,000 ki te 2,000 whārau ngā pēpi ki reira ia te tau. Ko tā te tahi o ngā uri no ngai tuahuriri, a Liz Kereru he nui ngā hua mā ngai Māori, engari mā ngā iwi katoa. It's important for us to have this unit where our people can come and feel that it's not clinical, feel the essence of our tupuna, be able to birth our children in a more natural and comfortable manner as they would have done back in their homes on their marae. So Kurawaka is significant. I utu a te whatuora i te whare nei, e ai ki te kaiwhakahaere o ngā mahi kōhunga a Norma Campbell, kua roa te waehehia ana te hāpori i tēnei whare. Me te mea nei he tino motu hake ngā āhuatanga o Kurawaka. So we spoke to tangata whenua about this unit and the intentions for this unit, which was to have a te ao Māori model of care for our low-risk mama particularly. The intention was that everybody who walks in here feels their own presence, and that actually the recognition that whether you're tangata whenua, tauiwi, Pasifika, migrant, a kaupapa Māori model of care where whanaungatanga and manaakitanga are at the forefront of everything that happens here, and I think that that's the biggest difference. A tērā tau, ka timata a Kerry-Ann Harmon-Becks i ana whakawai whakawhānau me tana hīkaka kia kite i ngā mahi o Kurawaka i runga i tana wairua haumaru. It's got the potential for whānau to feel a bit more at home in the space. We've walked through it today and it's really beautiful. And also as a new grad would make me feel a bit more safer as well, having the option to birth here and encourage more natural kind of births, knowing that Christchurch Women's is over there for with support too. We need to ensure that our whānau feel safe and know that when they walk through the doors that they will be looked after. At Kurawaka, whānau can come and be with the new mama, be with the babies. There are areas here, there are play areas for their siblings. It is built more for whānau. Ka tūwhera te whare mā ngā māma me ngā whānau hei te kaumā ono o a Pereira. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo, te take.